برنامه دیوان آدم باش تماشاوان مایرجیایی انا هفته روزنامه‌وان سرهلدان آندان ماریدو ماوا انا هفته ماشماره ده سر تلویزیونا yani وشانن که کردی کنه مسر اینا قالب که ما میوان دخورده انا هفته انا مجرد شماره ده سرهلدار مرحبا خیرامه مرحبا میان خیر دبی دم باش شماره مضاف سپاس کنه تمام برنامه ما سرهلدار از قالبش درگنه که ما direkt dest pê bike hevtoverên yo lekulîn weşaniya ser televizyonekê weşanê Kurdê kenê ayna ser yo rapor veciya ama matorê de ser ay raporê matikî qalibikê tu zizanî belli çi veciye mesela serade çi televizyonu ki Kurdi veçan kene çanda temaşa bene çanda temaşa ne bene ay seru analizi bir miyandı mazi rapor vend raporda ki kemane bir yani temaşa kardeşi ço televizyona Kurdan da ki kemane bir ve az ve tara despebika to göre sebebi eni enveri çiu tabii no anketak amya vrashtish mazani ki Kurdistan'da Bakurê Kurdistan'da amya vrashtish her çiraver gere merdim weşangeriya Kurdî yanzi weşangeriya televizyonane Kurdî ser merdim tiki vindero yani nevay şeş ranata sebab Bakurê Kurdistanî Avrupa'ra weşanek dest pê kerd bi Med TV û heta nika mavaj yani takipkerê Med TV zaf bî û nikazî mavaş hem bi Kurdî hem bi Tirkî û weşanekê hetê Kurdan ra yenî kerdiş est hîna Avrupa'ra weşananê xwe kenê helbet yani sînoranê Tirkiye de zî satelaytê Tirkiye sero zaf televizyonî mavaş weşanan kerdî yani verê heminan mavaş miyanê Tirkiye'de hewaya win bi Gün TV mavaş weşanek heremî tiya de Amed Devraziya û heta 2006 weşanê xwe domna û di seranê peynan yani di serê xwe peynan de zî weşanê xwe satelayt zî kerdî û verê Gün TV'dî mavaş Jiyan TV, Azadî TV û tay televizyonê binekî weşananê xwe bi Kurdî kerdin est bî û hîna mavaş TRT 6 est bî û nê televizyonan re wexto ku merdim bewnû û temaşekerdişê înan re miyanê bernameyanê înan de viraştişê xeberanê înan de mazanê ki şarê Kurd en zêd waş tune ki o xêzo ki mavaj en zêde çapemeniya azad ser bingehê xwe çapemeniya azad re girewto ser êk weşananê xwe kerdine mavaj înan taqîb kerdin û heta mavaj neway şeş re heta nika Kurdî bi şinasnayişê çanaxan yani mavaj antenan xwe her kê de mavaj merdim eşken vajo ki hemazî yunayo her kê de dihebî antenî estê dihebî çanaxî estê û înan ser Kurdî her tim waş tune ku weşanê xwe bi ziwanê xwe televizyonanê xwe bi ziwanê xwe temaşe bikir û helbet meseleya temaşekerdiş yani temaşenêkerdişê televizyondan giredayê teknolojî rê de mavaj heta nika ame û zafê Kurdan tehdaya dewlete ver gege haye înan çîm biyo ki televizyonê Kurdî zî est mesela 2006 ra tepiya mazanê ki Sterk TV yan zî bi Tirkî medya haber weşananê xwe kerdin û xura êk bi antenanê xwe çanaxanê xwe êk mesela eşkayên satelaytanê binan temaşe bikî televizyonan bi taybetî Sterk TV yan Zîronayî TV temaşe kerdin la belê 2006 ra tepiya televizyonê Kurdî ki Tirkiye ra weşan kerdin zafê înan padiya û zafê merdiman ki musabê ê televizyonan haye înan biriya yani mesela nika wextok maşînî teber ma gerenê ma persenê millet ra millet zafî wan yaw weşanek Kurdî estê yan televizyonê Kurdî estê çendek estê çad estê û bi no qeyde zafê înan zî Kurdî re kevenî dur yani helbet cigerayişê înan ê Kurdî est ola belê resayişê înan ê Kurdî kêmiyo bi taybetî viraştişê sîteyan ra dima bi taybetî seba Amed û bajaranê bînanê Bakurê Kurdistanê merdim bifikiriyo
zaf inan de yew sistemê ku merkezî est û o sistem ser televizyonên temaşa kerdiş û aya ser zî mesela zafê siteyan de merdim niyeşkeno xwe biresno satelaytên bînan û niyeşkeno televizyonek Avrupara weşan kenê temaşa bikeno o zî problemê ku bîn vejeno helbet nê meseleyê estê hetî meseleyê bi taybetî meseleya siyasî meseleya tehdaya dewlet nê weşanan ser temaşakerdişê weşanan ser zî avankerdişê hişmendî ser zî zaf bi tesîro labelê meseleya esasî ya temaşakerdiş yan temaşanekerdişê televizyonan meseleya averşayîşê teknolojiyo xora anketok yani mavernî do me nikaziyevnin tira tiya de zî vejeno ortekê zafê merdiman bi telefonik bi aqilê û mavaj merdim tenê engiştê xwe nano ser telefon abeno û wezeno ke saniyeyek bozî û video temaşa bikero û o zî merdiman tatmîn keno aya ser zî temaşakerdişê televizyonan zî her tim merdiman ra dur beno yani. Modna çîzî perse ay rapor dixura nirseno millet ama zavê xura ziwan de xwe de yo televizyon wazeno mesela anket persa wa tu işte şima ziwan de xwe de yo televizyon şima wazenê şima çûstenî wa barnameyê wazenê zaften wa tu çû ema ziwan de xwe de yo televizyon wazenê ma wazenekê işte ma bernameyên xwe ziwan de xwe de çû ma temaşa bike fakat ayke enka Kurdî weşankene enê televizyona temaşa nekeno yani mesela ez wan ez çi perse yani madem ziwan de xwe de yo televizyon wazeno enka tu kura rabone enka ma wê tadı panşeş habî çû televizyona Kurdî maşêne temaşa bike mesela yani STZ yani kemizînî işte Kore Avrupa'ra weşankene Kore işte Rojavara weşankene vakti ku ma televizyona ke mesela ma yo kanala Kurdî maşêne vênê fakat millet nat temaşa nekene yani to göre yani wê tadı seni wa yo kemanî esta yani mesela qasok mesela ma temaşa kenî qasok ma takip kenî hem bi taybetî televizyonun ra heto bîn ezî medya sosyal ser medya komelkî ser wextok ma sêr kenî çiye ku wînasî vêjeno orte mesela bernameyek Kurdî yani viraştiş yani bi kurmancî bi zazakî seba Bakurê Kurdistanê wextok merdim qisê biko çiye ku wînasî est o gelo şarê ma seniya wa bernameyan wazeno programan wazeno yan zî wazeno ke senî xeberan goşterî bikero yani kesekî nê weşanan kenî kesekî nê programan mesela seyto hedre kenî amade kenî ma baş zanî ki bi waştişê şarî yan zî ma baş bi yani direkt waştiş nebozî bi alaqeya şarî nê program yenî viraştiş helbet ma baş kemanî yan temaşakerdiş zî yani ma baş zanî sew bîna zî çiye ku wî nasî est o şar bi ziwanê xwe wazeno labelê çiyeke bi Tirkî viraziyenê ango musayîşê mayê yani mesele binekî zî psikolojik o yani musayîşê mayê verînî est yani mesela tutê ku qişkek bi fikriyayên sera newayan da amîyo dinya heta nê serran her tim bi mavaj televizyonanê tutan gedeyan bi Tirkî temaşa kerdo dim arazî rêzefîlmanê Tirkan temaşa kerdo nikazî mesela biyopîl û wazeno ki televizyonê Tirkî sêr bikero labelê çiyo ki televizyonanê Tirkî de vîneno wazeno ki aynî tewir çi televizyonanê Kurdan de bibe yani aya ser labelê mazanê ki viraştişê program yan zî rêzefîlm û belgefîlmanê ki televizyonanê Tirkan yani uja diyeni weşanayîş û televizyonanê Kurdan diyeni weşanayîş helbet yew bînana ciyayê ena meseleya yewin me gore û yani tiya diyew naqokî hesta yani waştişê ma çiye û temaşake kerdenê ma çiye yani gere merdim dixet tiya da bikero û meseleya bênzî hinî medya komelkîyo yani miçimid nika temaşakerdişê kam cîn ziwan beno wa bibû bi taybetî ji Kurdî
آورشایش تکنولوژی آورشایش مدیا کمالکی و مواج زدبیایش پلتفرمان مدیا کمالکی زاف تاثیر خود تلویزیون اثر کرده یعنی تنها مسئله تلویزیونان کردی سر نیو یعنی مثلا نه انکت چیو که مثلا تیاد ویژه ورته تلویزیون ترکیزی مبازش تلویزیونان ترکانزی زاف نینه تماشا کردش سبب تیاد چیو سبب مسایش ما هینی بدلیانی یعنی ما سو بینا چیان مسانه یعنی مردمک 6 تا 5 سره به فکرین نوه مسایو تلفن بدست و هینی سبیو وازنو که چیان کلمان تماشا بکرو یعنی چورس 5 دقیقه ساعتك 2 ساعت ني وازنو ببن تلفزيونان تو مثلا انكيت يو چي استو قالوا شما چند ساعت تلفزيون تماشا کنی وجد يوك انزده ويجو ساعتكو çünkü tahammül merdiman zi gore vakti gore averşayış mavaj veşangeri teknoloji u neçiyan bedeliyan yani ayara merdimek nikayin yani jenerasyonu nikayin befekiriyen az bawer nikene yani saatek tahammül biko ya program ser biko تو وقتك تلفزيون كانوا هذه متشمت هنا تلفوني ايه دست ايدو وهنا اونيانو انستغرام يوتيوب فيسبوك تويتر وبلاتفورمان بينان يعني جرى تنا كرديني زوانان بينان سردزي مثلا ما كان انكت ما بري اوروبا بكري متشمده زاف جيو انجام ني فيجن ورته يعني زي امريكا بكرين هنا عينيو ايرا هني مردم مشكن واجو که وقت تلویزیونان هدی چم مردمان ده چم شهر ده قدیایو yani قدیانوزی ور به قدیایش شنو ayara yani formasyon yani gere televizyonun ne var xu formüle bik. Xora wait mesela nara raporda çi persiyo mesela şma çu çanda televizyon seyirkene neykene şma işte ser medya komalki de çanda vakt viyarneni neykene sedo pances vato ma ben de televizyon ma tamaşa neykene fakat sedo hiri vato ma medya komalki de vakt neviyarneni yani keko o nene sedo des sedo diyes hamazav merdem ser internet vakt viyarneni yani hidi çu televizyon tamaşa kerdişzi hidi kidik tapaşonu fakat persabin dizi mesela çiyese mesela bana şuma vadan televizyonda kamık bername hamazav beri veşan mesela belge film mesela belgesel vecini işte çizana bername çandı hüneri vecini işte filmik vecini diziki vecini mesela en izi azvana çu yani هذاك التوا هما كري سمده مثلا ملت وادن ya وادن işte yo برنامه çandı hüneri ya da bir برنامه müziği ko çandı vakt bramo nem saat diyor. İşte yo diziye ki çandı bramo nem saat işte yo belge film ko çandı bramo nem saat diyor. En viji çorras da ko. Hama zav vazene enna tamaşa beki. Peki ayke vaşanın televizyonu kurdi kane ما أنا رابور بيجري خبر ما بونيسه ما جرى فورماسيون سني وببدلني ها فورماسيون كو سني ببو يعني مثلا ابليكاسيون نويه مثلا دمو نواه مثلا زاف استي هيك مثلا بلغه فيلمان تدي بلغه فيلم تدي ريزه فيلم تدي فيلم بخود تدي وجلك برنامج بيني برنامج بيني تدي استي مردم يعني خورا كسك تماشا كن همن نامينان زانه تو چیه دوی ناسیبیو مثلا سبا تلویزیونان ترکان مردم بونیو هینی پروگرامان خو برنامه‌ان خو بین ای پلتفرمان یعنی هم تلویزیون خود وشانه هم زی بین ای پلتفرمان لابله مچمده فرماسیون کوی ناسی لازمو گره گوره واشتش شاری وقت گره کلم بو yani kamcım program yani ben oku humara bernameyan zediyano çünkü televizyona göre 24 saat ulaşam ko 24 saat
her program yanzi be dubare programan zimerdin bir fikriyo saatek bu viştu çar rojda viştu çar bername keno emyaneci de reklam berzin spot berzin jenerik berzin çane binan berzin mavaj viştu de viştuya bername ciri lazım o ben de ne bu vist tabi bername lazım o yani vist bername ciri lazım o her rojek te bernamek vrazi roja bin her tim dubare bidi ne beno ayara gere formülasyonu koyu nasibi boke hini mavaj videoyu kelmi teber de mesela medya kumelki de mavinen ya yani se inan merde meşkan prodüksiyonan reyde çiyan vrazo mesela kelm yani en zed ve bu nim saat çünkü vaktok mesela maavniyen tra yani sabah mektebanzi aynı tavro yani azina avniyana kahini saran amayanan da doyuna bu ki saate dersan çevre 5 dakika ne bu yani dersizi do ev xo çi xo biyari var yani vakti xo biyari var yani en zede nim saat bikari u damanet beji teber teneffüs bikari aynı tavro inasi merdim biyaro televizyondan serbe fikriyo o vakt gere ma en zed programın xo nim saat bikari ha programı mayek mesela mavaj programı nikaşiye u gere merdim zaf serde bevendero programı siyasiye mavaj programı kültürü ki mesela gredayı xoy komeli este u gere merdim inan seroni qaş bikaro programı ben o ki derk bebe to programı ziyeni tamaşa kardiş nekini tamaşa kardiş labele gere televizyonu no formülasyonu xude çi do benzi berzi xoverni platforman medya komelki serzi xo aver beri yani programı ki sabah televizyon biraz yani gere programın formüle bir kere u berzi medya komelki ser beno kayda yani ezi hini verni axu tadi medya komelki serzi çünkü hedefi televizyon ekçiyor wazan ku biraz kitle axu kitle ama mesela ma sabah televizyondan kurdan ma vajim yani ses TV gere vaştişe şare kurt ser mesela ozi zede verniya xo tado mesela veri xo tado medya komelki ser taybozi medya komelki de sinerjik bivrazo yani o sinerjini vrazo do kitleye ki Sterk TV wazano Sterk TV tamaşa bikero medya komelki ser veri xo tadano kıştane binan veri xo tadano Türki yani veri xo tadano İngilizi yani zwane kobin fark ne keno yani ayara gere vengiya mak mesela vengiya kurdi yani çado nika medya komelki ser vesto lazım o kurdi sebekero se zwanek verniya xo tado medya komelki ser yani eğer mutlu galat fahm ne kardıysa tuvan yani برنامه که تلویزیون دورازینه و آیا یو فرمات و جورته که بشن به مدیا کمالکی دیزی بناونه یا da aynı çiğdi semedi medya komalki ma برنامه ورازینه ise aydı ve ayva yo format bebe ki vaktice amese ve çiğdi ziveci ve televizyon ziveci aynen yona persam toresta nara raporda çi vecaybi yani yo şu televizyona kurdiya nevere yani şu şuma göre ihtiyacı stoçinyordu zavidi ve tu yani yo televizyona neve ma göre ihtiyacı sto sebebi aydı mesela vatu mahama zav işte hazak metikin over var işte ve filmi bibi ve işte belgesel bibi çizi vece mesela barname spori vece o neyse işte kori çi vece mesela ama zav ki format televizyona kurdan da çiniyor mesela ay barnamezi vece yani mesela çi seru ayka anka ve şamben ve aymani fakat en rapia ve yozi en ve yo kanal bu mesela to göre en ve yo kanal bu se yani vaştı milletleri yo bersi ben o ne ben to göre yani meçimde çe doyun asıyor yani vaşangeri kamca da bu yani tane televizyona ser ne bana mesela vaşanxaneyan ma bir fikir Kurdi vaktok Bakuriye Kurdistan neve dest bu vaşanxaneyan xo kerdi verni şiir roman mavaj estanek çirok hikaye hemen tay yani zafane çani politik nüşten
Çünkü ihtiyacı Kurdan derdi kule Kurdan hem az aynı derdi kul. Esto o aya ser wazeni ki çiyan bivini. La beli vera madi ki nüfus zediyano u jenerasyonu neve zimyanda tay jenerasyonu verinzi hini niwazeno ki ne derdi kulan her roj goştari bikero. Yani naya raştiye ka veri çimane maya. Mesela vaktok ma devandı gerani ma yani sükte ma gerani aynı çivejano ma orta. Mesela 10 kesan ra 8 kes ما باش کی ساعتك تدر نقاش خوی پولیتیک بکری درد کلی خوی مواج ظلم دولت مواج کردن دولت یانزی مواج تعدایا بسران نینان سر ما وقت قال کنه ساعتك رتبیه توینی که عجزی دست بکنه و وازنو که چیان بینانزی بزوان خو بوینو یانزی بزوان خو نقاش بکرو نه احتیاج زی نوه گره مردم زی مثلا بگیرو خود چمان خو ور و بواجه که تمام مثلا ما وشانان خود ما حتی نکا نیچیان کردن نکازی ما گره نیچیان زی داخل بکی بشتر نه گریان خو بکی چیو مثلا نرایو مثلا وشان ما سپوری چرا چین بو مثلا تای پروگرام بینی است مثلا مواج سی پیشبرک mesela musabaka. İnan ser çıra Çin'e mesela. Sev bina yani vaştişe şari ser vaktuk merdum kalbi keru yani az ninan vana. Mesela mavaj tay programı bini keste nikaşı labele tena nikaş Çin'ye mesela. Yani nikaşı siyasi, nikaşı politik niye? Ayara tay boz şarma vazano ki ساعتك هلبت گوش خدانو خبران سر ساعتك نقاشان ما سیاسی ایدئولوژیک تعقیب کنو لبلی وازنو که 2 ساعت بینیزی خور جرا بکرو وازنو که اوشا دست هشه خو بنه بکرو ونک آیا مثلا سکنو ساعتك ورزنو ستيك تي في سير کنو یان رونای تي في سير کنو یان زجن تي في مدیا خبرز مثلا بترکی مواج سير کنو یان زی خبران ترکان سير کنو لبلی ساعتك لتپیه وازنو که رز فیلمک گوشتری بکرو یعنی 24 ساعت مردمان نبینو که ما به خبران یعنی به نقاشان خوی چی تنا سیاسیان سر ما بدی گوشتری کردش ما بدی تماشا کردش نو مسئله که زوره یعنی سیور نیا یعنی تیارا 20 سروری هیری سروری کردی واشتن 24 ساعت نقاش خوی پولیتیک گوشتری بکر چونکی درد کل اینان سر زره اینان ببده یعنی ادبیایش هین وقتی که راتپیا یو چی ورازانو مزگی مردمان دزی آلوزیک ورازانو مردم موازنو که خوب برزو کشت کابین آیا را مثلا خو ارزانو چا ستوریا اینستاگرامی 5 ثانیه حافظه خو کنوین یعنی وجد یعنی از چیو کو باشو نه yani çiğ baş niyo yani 5 saniye yau hafıza ne virazano veri çimanemet tav 24 saat tena ramenuşunu ayra mesela sekenu Instagram'da tepiya veri khutano Facebook ujara tepiya veri khutadano Twitter ujara tepiya az veri khutadano YouTube wazano ki bisaatan çiyan tamaşa beko seni ava çiyan tamaşa kanu kamjin çi jiriwasheno aya tamaşa kanu aya razi gere zuane kurdi کاری که بزوان ما یعنی کردش گره هینی سه شاران بینان سنی که بش به بش مثلا جیابیه همه بشان ده کارو خبات یعنی کردش گره ما کردی سرزی عینی چیان بکری یعنی عینی تاور چیان ما بزید نه تو مثلا کار دوبلاژی گره ما بکی زاف ما بکی مثلا ترک سنیا و زوان خو آور بردیانزی سنیا و اینا کردی که هر کس تلویزیونان تماشا بکرو به هزاران فیلمان دوبلاژ اینان کردی و وشنای عینی طور بلگه فیلمان دوبلاژ کردی و هم مازی مثلا وشنای نه وقتی که مردم بالا خودانو چیو کردی چینو مردم ما یعنی مردم کرد سگنو وری خطادانو تلویزیونان ترکان وازنو که TRT belgesel temaşa biko. Tabi mesela anket dedi mesela veja orta tay babetan da mesela belge film u mesela miyane bernameyan ser ciaya bernameyan ser şarkı kurd veri xutadano enzed TRT belgesel serkeno TLC serkeno Dimex serkeno çıra neno televizyonu ser bikari
سیر بکرو آیا را یعنی انا احتیاجی که شهر تراونا احتیاجی ما استا که تلویزیون که نوا بفرازیو و وقت گره یعنی وشنگریزی نیا سر بفکریه لا بله وره هر چیزی جایی بشان جایی پروگرامان خوزی باشرونه که به نوع قیده یا تلویزیون به وجورته. Yani aynı zaman maşin çi var. Yani mesela madem şarima envayo çi vazın işte bername sporu, bername işte müsabakayı, bername işte belge filmi ne vazın o. Maşini bername alternatifa reydi. Yani mesela madem spor misal çu tamaşa beno kanalane Türkan'da mazani seni va bername sporu etti mesela. Yani aynı tamaşa kardeş rasa en azından va بزوان خود تماشا بکرو به هشمندی خود تماشا بکرو. Hem zuvan da khurada hem yani vayo niteli gecezi bu mesela. Yani aynı zaman mesela keşini ana kemane şu orta razi havane. En kama hidik yani peyniye bername xo mu az çizi tori persa. Medya komal ki mesela tutki bahsedecek anket persaya mesela işte aykı Kurdi ve şankani ser internetide. Şimdi mesela ayna kamık zaf tamaşa kani ya da işte takip kani. Zavi çi vecay mesela YouTube ser vecay mesela işte kom müzik mesela vatib işte şu pela kom müzik ma hama zaf tamaşa kani. Ayrıca zavi diçiyor aslında yani değeri, straniyesi diye yani. Yani goştarı kardeşe stranan o seyir kardeşe çiye niyo yani. Ayrıca aslında şu tamaşa kardeş niyo goştarı şu mesela. Aykı دكوت عنكت هذاك شو تكونوا برموا سدوا النواة وشيء هذا سدوا النواة وهوت وقت مثلا ما إنترنت مثلا ميديا كومال كده ما يو أبليكاسيون سرو ما تشيك يعني مثلا ما وقت فيارنا ne işte Facebook ve Twitter ve işte Instagram ve en zav az çiğdi şaş bir ya mesela Netflix mesela zav berz yani çiğ sero zav berz ve cahibi yani Kürdistan'da andı zaf tamaşa bini mi ne zanaydı mesela ben rapor dedi yani tahmindim göre hama berz hama veşi ve cahibi orancı evvel mazan işte hama zaf işte filmi çiğesti Kore işte ya dublaj redene ya da Kore'de işte çiğdi ne o vacı ager ya işi nıstışreydi ve şambeni Tamay dublaj ser mavacı ya en ve yo aplikasyon bu to göre mesela yani ay kemani şeno ortara havano yani ay ve yo talep to göre zav berz bu yani. Yani çünkü o inası esered vazana mesela anket ser ma her tim yani çimyayış televizyon her tim yani ma hiç labele çe do binasto gore amrizi gere merdim tay mesela bevendero yani mesela merdim ekoşeşt serri bu deste همه کردان ده تلفن چینو همه کردی مچم ده مدیا کوملکی نشغل ننی آیا را یعنی احتیاجیات تلویزیون yani سبا کردان از باور نکنه حتی بسرانزی نقدیانو لبله yani tena avan kerdişe çiyani neveyan mühimu sebebi ne o çizi yani sabah Türkiye akma Peru'yu Türkiye ve Bakır'ı Kürdistan zmiyanda ma vaktuk bu fikriye نزدیک 8 میلیون انسان مردمی مدیا کوملکی شغلنی یعنی توتال 8 میلیون و نه 8 میلیون به پاراللی به ارتکشت سبب همه پلتفرمان باش یعنی همه پلتفرمان 8 میلیون انسان یعنی وقتی ما به فکریتنا نفوس باکوری کردستانی چندو o وقت ما وینه که زافت مدیا کوملکی زافتایو ayara meseleye yevin enaya gere seba gencan seba kesik amreyinan ortada yo u seba ihtiyaran ma bernameyan vrazi yani seba gencan nikaynan juanan nikaynan gere maveri khutadi yani ne wurdi jenerasyonun hem genç hem juan hem zi mavaj amreyinan eke mavaj hirisser çavresser o Saba ne verdi jenerasyonun gene ma
سری خوزاف بدهجنی که هم تلویزیونان ده هم گردای تلویزیونان مدیا کوملکی سر سبب وشانگری کردی از وانا ما چیان نویان ما ورازی و تلویزیونان خودی ما فرموله بکری یعنی زی ما باش صافی تلویزیون اکثر ما فرمولاسیون کنوه مارونی سبب اختیاران زی فرق نکنو اختیار ما چه بوازن گوشتری بکری خورا ساعت پروگرامان که مثلا یعنی مثلا وراشتش یعنی زی وشانایش خورا گوره شاری یعنی وراشتش یعنی اختیاری خورا تلویزیونی سیر کنه یعنی از اونیانا خورا کسی که مثلا امریکایان پیلو زاف چینه انکته yani ma safi bir şeyin ihtiyardan o buvaten mesela ma televizyonu kurdi mazaf serkeni. Çünkü tena zani ki televizyonu gestu yani görev verniye aynı televizyonu gibi bu o desteğinden de kumanda gibi bu ki bu mesela televizyon sev bina hin nimu sene telefon. Ayara görev ma na mesela zima ciya betabiş ma 5 be 5 ma kar xabatani xobi ki o naya hatekte o mesele aplikasyonu ki bahs yani say Netflix program bir zed yani kesi ki tamaşa yani çiğ mesela televizyondan da nene daiş ucad vinene mesela o kesin mesela vazano say Netflix programan ser aplikasyondan ser biraz o tay bernameyan vinan o ki televizyonda o çiğniyor yani ayara veri xutadano ne aplikasyondan o vazano ki ucada be hemme zuana ser bikero ayara meçimde gerek kurdi yev lobi ekser yani veri xutadi Netflix uvajı ki ne aplikasyondan da o kurdizi be bo yani yani gere ma ne aplikasyondan da kurdi zede biki yani ucad çünkü bizvani ma kar ne kardeş mesela çi web ser internet ser Google neva mesela en ser ko veri xutada yo kurdi sey zwanek kabul kardu hem kurmunci hem sorani labele veri ay çini yani Google ayaram ma gere verniya yani verniya xo akeri verniya zwane xo akeri yani kesik mesela spor ne gureyane inan ser guriyene gere zede bala xo bedi ser ke zwane xo cayanda bicab keri yani ma na saat tepiya verba Netflix'in niye eşkeni bevejet ne kurdi yani peroy dünyada tükesni eşkeno say aplikasyonu Netflix'i vera inande yav gure bido despek kardeş fakat ki ne yolu bireyde ki vacı ki va kurdi ve şanzı bu kurdizi tedav yani ben nüşteyi ve kurdi bebi dublajı filmi kalmaya kardeş ve kurdi bebi yani çıra Çin bu yani ha sev binazi belge filmi ki yani peroy dünyada ame ve şanayiş mesela ma beş ki inan berini o inan serde nazi mesela abureka veş vazana yani geremerdim naya kabul bikero o xura ravşa cayek mesela veşangeriya kurdi kenizi ortada yani hatta ana meseleye ta'da meseleye zulm devam kana o niverdan kutu تريد مثلا تو وقت تبرز كي باش كي براسي هدفاني خو اماجاني خو مثلا بلكي سيان هوان سيان ريان تلفزيون كردي ساتلايت اينان لیسانس اینان به دست اینا دولت عامه بطال کردش yani گرم مردم نه راشتیز ببینو سر دری روز سر بیو که دری هیری ری مواج فرکانس تلویزیونان ما وریای yani گرم مردم نه راشتیان ببینو ne eser mesela yav nikaş bu dest bekerdiş o biçim ko objektif beğenu ne anketi yani biçimde ne yazizaf mühim yani bale saraldan ma zav spas kane tora inşallah ma şeynav yo derdi sarı makale biki mana zav spas kane tora tamam zav spas kane o kesik ma goştari kerdi az inan razi zav spas kane bale تماشاوان ما ارجعی انا افتاد ما پینیا برنامه خو ما زاوید سر تلویزیون کردان سرو ما قالی که شما ناراضی ما تماشا بکی ما را معقتی خاطر به شما خوره باش بونی